Whaatalo whātu tala fōala Radio Samoa le nei fo i tai au, o se mea whaafonga o talo leso tofi. Wa fesiling yena minister o fela ua inga Simeon Brown, ngā yo inga le na aveina le pasi le ana fasi ti ngā i nai se tasi o talavo i le aso wharaile tālu wai. Se fulu ono tausango Jason Liu wa le aile tōlu ona o loa, ai a fia isi mafua mai le wha o lima le nei. A o iai lungo le pasi i Pakuranga Road, aluanga i Panmiwai au Kilani. Ta ua mai ai safa o ngai se tasi o tina e le o iloa po oai, leu a mea e sasa ai. Mo le mawitala le One News o lea sa tau mawhai se tasi o tangata matua na iai lungo le pasi i lea taimi e vau. Ma a o tupu ai i lungo le pasi, e le i tū le pasi. O tu a inga nei ale li i talavou wa a fia nei, le e whaape e le i aluane fo i le ave pasi e soa soani atu i le taimi. Na u mai o na fasi ia ai na o na wha wau pea o lana pasi. Mai leo leolo o so e pele nei mata upu ma e o mai ana nafi, e le ai se isi wa molia. Wa uma ona whailoa i le ainga o Kilani ma le minister, ma o le watalo sanga i le minister nga i le Auckland Transport. Ia whaia se ilo ilonga whaasanga i ngā i inga le avapasi. Leo watu ua ia, ai pēna ia muli ta ia fo ita ia lai tatau na ia whaia i mata upu whaapea. Reportia o le tele o whaamtalanga le tinana wha o lima i le talavou o ni la fonga wha i longa lanu. Ma o le angiai o le nei osa wha inga i lunga le social media, watu a tele tangata saina wa wha a lia lo lato lango i le aingo Jason. A o wha au popo whale ta whana mai ta avale i au Kilani, e o mai le soe le o ilonga o na mauti noa e leo le atoanga o so wha inga nei. Mai lava i le aso tolu se fulu o me, o yuni ilo na aso 5, se fulu fitu, se fulu valu, ma le vaiaso muli o le masino yuni. E o mai lava i le aso ngafu o le vaiaso le nei o le alava o lo o wha au au ta ua mai whale o ainga ta whana mai ta avale. O Mount Roscoe, o Onehanga, o Mangele, manurewa ma o taura nuu na a fiai. Peita ai ilao te lengo mata upu nei, e leo i longa o na iloa tonu e leo a meo le vao kengia le tribesmen ma le killer bees e mafu ai, e pei o na iai le lua tausanga walu. He reporti le One News e iei ai ngā a fia ma i lato o lo o iei totono o sa whainga nei e iei so o tanga i kengi. O lo o wha awa pia so e ngā leo i mata upu uma nei ma e sa reporti ana nafi e le o iei ni wha amaoni ngai mauti no ai o kengi lea e mafu ai. Wa mo'omia ni tangata volunteers mo le Emergency Response Unit a au Kilani Sauti. O le talo sanga mai lea le whaatono le komiti wa tā ua. O le Auckland Council's Civil Defence and Emergency Management ma o lo o ngani mai tangata au Kilani Sauti e fia ngā lulue e fesoa soani atu. O ilato nei o lo o tausa ilio le a fesoa soani le i taimi atu la i mai ei whaalavlawe whaafua se i le lumanai. O winga lolo wale tau nā whāti ai au Kilani le amatanga o le tausanga tāluai. O se taimi nai loa ai le matua i mo o mia o le toa tele o tangata ngā lulue i taimi whaapea. O ilato o lo o mo o mia e le tau mo o mia le iai o se to mai po o se anga waa mai le tuanai. Tau lava ia au sia le se fuluwalu tausanga e ato atoa le malosi ma o lo o fia fesoa soani. O volunteers o le a filfilia, o le a koleni ina lea e le ngata i ta avale 4-wheel drive o au nangai wha o ngai helikopa ma le tele o mea whai ngā luenga. Ma ele na o le tui sauti o le a ai o le a ngā lulue ai o le a whaapea fo i isi tua au Kilani e mo o mia mai ai le fesoa soani. For a ia le Milford Foundation le lua se lau wafe tā la mō wairoa. A o mawhatia pēr wairoa mai lo longa na iai le vaiaso tālu ai. Lewa matua i whaalea ngai nai le tūsa ma le se lau whale o ainga. O lewa toi whai mea alofa iai le Milford Foundation. E le fōle a au mawholo le Milford Foundation mō wairoa. Wa o lea fo ina sa i le tupe le tausanga tālu ai. I le umai o lea whao Gabriel. O le whalo Gabriel le saulo longa le vaiaso tālu ai. O lo o tau toi whaatu la i mai lava wairoa i lunga. Ma ele o whaingo fia ile toi whaau popo mai o le isi whaase fulu miliona. Tupe o lo o mo o mia mō ngā luenga whaalelea o lo o whaasolo nei. O le tali mai le Milford Foundation ma le neitino i tupe tele wa sa wai le mai avala au whaalawa i tele mai o pule ngā nua wairoa. E ala i le sa ili ngā tupe le give a little wa whaia nei. Le wala talata i le se lau luas fulu lima a whetā la tupe wa maua mai ai. Ma tala whaaiu, pa u le tau o whale, ma o se pa u tele le wa whaamawina i le masina i totono o le tausanga. Tesi 5% le ana pa u ai le masina whaato a umatu. Ma o se maualunga tele wa whaamawina talo mai yuni o le luafe lua tolu. O le tele o vaengo ni usila o le wa mai tawina le sau ilalo o le tau o whale. E pe ona whaamawina le tesi 5% i totono o le kuata tausanga. E iai a ai e pe o kala i stete ma Dunedin, e le i ai se swinga le tau o maketi o whale, i le masina o yuni.
O whaamaunga nea le CoreLogic's House Price Index o loo iai le whaate i o le sau i lalo le tau o whale le masina whaato a umatu, whaapea le kuata tau sanga mo au kilani. E pe ona whaamawina i le pa ue tasi tesi lua pasene. O se reporti o loo iloa ai foi, le whaatupu la i o tangata whiwa i le vau whale tupe a o sa ili i le tului mau lalo mo kesi. Mai whaamaunga le CoreLogic o loo iloa ai o le tusa ma le luas fulfa pasene o no ngā tupe fau mo kesi na whaia i le masino me na saulea mai tangata no ua sui whale tupe e a ngai i ai. O Talanalo Radio Samoa, manuia le nei tai au.